Danas idemo friendovi ja u Zagreb. Idemo malo vidjeti kaj ima u Dekapitalu. Idemo malo kupiti nekakve knjige, raditi gluposti, koje zabaviti se, povest nekaj. Možete napraviti nekakav brzi trening. Vidjet ćemo kaj će nam još biti na raspolaganju. Vidimo se na putu. Galas kaj ti je smiješno. Galas, di lendamo? Znači lendamo u Zagreb na privatnu pistu Franje Tuđmana. Da nas dočekuje naše privatno vozilo. Daj povodi. Znači molim te snimamo opet kad se on prebaci na ovo tu mjesto jer mi ga je dosta stvarno. Jedno mi da govorim ovdje javnim govorom. Smo se mi film za Hrvatsku. Film za Smrti. Evo dečki, došli smo. Nemojte uopće slušat Popovića, on laže samo. Galas, koja rijeka teče ispod Savskog mosta? Dunav. Koja Popovića? Ja nisam siguran. Došli smo u Dekapital. Ajde. Noslo, povro, znak. Evo sad smo potrošili, koliko smo novaca potrošili? Koliko smo novaca Popoviću potrošili? 250 kuna. Toliko ja jedem mjesec dana i sad smo to tu, ćemo sad za 2 minute pojesti. Kupina, jesi ti zadovoljan? Ne, McDonald's će ići. Još će oni zaraditi. Da znate, Kupina nikad nije zadovoljna. Ti si Grčko? 7. Navučena sedmica. 7. 6. Ma nekim bude 5 od 10. Prije skupo za mene. BTC ljudi, BTC. Zlatna šva. Već kupovao sam šećemo malo. Halo, a di ide? Mam školsku knjigu. Jagerhorn. Evo idem se sad gore. Normalno da se ne. Evo ako vam fali novci, tu dolje imate na Manduševcu koliko god hoćete. Idemo kakva adopcija Galas, kaj ti vidiš na to? Znači, crypto adoption is coming, ljudi, crypto adoption is coming. Normalno. Za 10 godina kupujemo u Lidlu sa H-barom. Evo, da odlučimo kam bomo išli. Teško. No, dobro. Do doma. Sniješi mi. Evo sad sam se vratio s kratkog izleta.
iz Zagreba. Malo sam razočaran, a ujedno sam i zadovoljan. Tražili smo neke vrhunske knjige, bili smo u 10 knjižara, ali stvarno ništa nismo našli. A dobro, bude se čitalo u PDF izdanju, ušteđen novac, čak i kvalitetno izgubljeno vrijeme, ali nema veze, to tako mora biti. Mi smo se zabavili, malo smo vidjeli svijeta, vidjeli smo puno ljudi, to je najbitnije bilo. Malo smo se provozili vlakom, ja sam malo to snimio, to treba malo ukomponirati za vježbu, zadovoljan sam na kraju. Samo preporučujem da bolje čitati knjige u PDF-u nego u pravom izdanju, jednog živite u nekoj državi gdje su knjige fakat jeftine. A vjerujem da ne živite u takvoj državi, onda samo skinite PDF i to je to. Ne isplati se kupovati. Mi smo danas išli u nadu da ćemo naći nekakve dobre knjige da ih kupimo i na kraju nismo niš našli, niš pametno. Ovo smo barem vidjeli kaj ima o sortimanu i to je sve fakat preskupo, ali dobro, ko voli nek izvoli. Ja samo kupujem na sajmovima kad je to jeftinije, onda mi se isplati. Ali sada kupim ovak svaki mjesec, to ne. I još jedan savjet koji sam danas naučio, znači prvo se informirajte prije nego negdje idete, ne, mi smo išli, napravili smo 5000 krugova da bi nešto našli, ovak prije nego idete, informirajte se dobro, raspitajte se, pitajte nekoga ko možda zna ili ko zna, nek vam pokaže na Google Mapsu kako trebate ići. Inače vam uživa biti puno lakše, a ne, mi smo se pogubili ko muhe bez glave. Smo išli, ali nema veze, na kraju smo prošli 5000 puta kroz istu ulicu, sad ćemo je valjda zauvijek zapamtiti, ako ću nekad trebati ići tam, barem ću znati kad treba biti. Učiš dok si mlad, dok si živ, ovo ostalo ne znaš.